Defnyddio fy Nghymraeg. Using my Welsh. Mae'n bwysig ymarfer. It's important to practice your Cymraeg. Dyma rai syniadau, ideas. Ymarfer ar dysgucymraeg.cymru. Practice on learnwelsh.cymru. Ymarfer ar Duolingo. Edrych ar S4C neu sianel YouTube S4C. Gwrando ar bodlediad, podcast, podlediad Cymraeg. Neu gwrando ar Radio Cymru. Mynd i fore coffi neu sadwrn siarad. Ymuno, join, ymuno a chwr Cymraeg. Darllen llyfr Cymraeg. Cynllun siarad i lefel canolradd plus. Darllen erthygl, article, ar golwg 360 neu Cymru Fyw. Sefyll, arholiad, sit an exam, mynediad, sylfaen, canolradd neu uwch. Edrychwch ar dudalen Defnyddio fy Nghymraeg, the Using My Welsh page ar dysgucymraeg.cymru am fwy o syniadau, for more ideas. Ewch i dudalen Defnyddio fy Nghymraeg ar dysgucymraeg.cymru. Go to the Using My Welsh page on dysgucymraeg.cymru. Dewiswch Choose eich lefel, mynediad, sylfaen, canolradd neu uwch. Cliciwch ar y ffurflen a'i llenwi. Fill the form. Gwasgwch nesa, next. Byddwch yn llenwi adran 2, you'll be filling section 2, hanner ffordd, halfway drwy'r cwrs gyda eich tutor, with your tutor. Gwasgwch nesa. Byddwch chi'n llenwi adran 3, you'll be filling section 3 ar y ddiwedd, at the end of the course. Cyn gwasgu submit, before pressing submit, cliciwch ar Send me a copy of my responses. Byddwch chi'n derbyn e-bost gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi. You'll receive an email with your filled form. Byddwch chi'n gallu golygu. You'll be able to edit your form during the year. Cofiwch anfon eich ffurflen at eich tutor ar e-bost. Remember to send your form to your tutor via email. Pob hwyl.